Ja, včeraj po treningu smo prišli v hotel, imeli smo večerjo, potem je sledil pomemben počitek. Danes zjutraj smo imeli že zajtrk, zdaj smo naredili aktivacijo, čaka nas še analiza, kosilo, potem pa tekma. 5 to the side. Beautiful pressure. But be ready. Be ready also for these moments. And these moments more together than ever. Because they are superior to us, they are faster than us, and they move the ball very fast. I said we and myself first we accept the defeat because we could see on the pitch the team that was better than the other one. Ne, mislim, da si tudi vprašal nasprotnika, da res bi danes se mi zdi še bolj motiviran od te lanske tekme. Res je, da smo tudi prejeli hiter zadetek in potem je bilo se težko vračati. Je pa res, da to neka nova izkušnja za nas, doživeli smo nekaj novega in ja, moramo se s tem soočiti in živeti in gledati naprej.